حکومتên welatan ji bo ayîndeya welatê xwe biryardan li ser sibaroja nifşên dehatî yên welatê xwe lê Dubey kom bûne. 25 serok û serokweziran şandên zêdetirî 120 welatan, heştê sazî û rêkxirawên cîhanî pêra şanda hikûmeta Herêma Kurdistanê. Bi serokatiya serokweziran Mesrûr Barzanî bejdar e, heta çardeyê mehê guftûguyan li ser dahatûyê hikûmetên van welatên henê dikin. Di gotara serokweziran Mesrûr Barzanî gelek tekezî û axiftin li ser mafê xwe çarenivîsiyê hate kirin. Pirsa Herêma Kurdistanê, pirsa Kurd bi pirsa Falastînê ve girêda ku eger pêşî heştê salan pirsa Falastînê hat çareserkirin, zêdetirî 4 mehaya ew qasxwîn net hate rêştin. Bo mînakanî. Li ser vê pirsê navaroka gotara serokweziran ji hêjayê Samî Rekanî şirovekarê siyasî ji dihokê dipirsim, hêjayê Samî gelek xêratiya Kurdistan 24 serçava. Bi taybetî dixwazim nerîna canavê heya werbigirim lê ser gotara serokweziran Mesrûr Barzanî di lûtkeyê de. Silav bû te û kenalê 24 û bînerê hêja. Destpêkê yani tu xalê serekî te jî amaje pêdayî ku serokê Herêmê jî taybet noqteka serekî ye ku ev rûkê em şên bêjne kêşeka berî bite ya navçeyî kêşeka îslamî tarîxî ya mêjoyî ye. Taybet du pirsê gelekê yê girîng bûne qurbanî wê çendê ku şêwazê raftarkirina gel hindek ezemat wekî ezma neteweyî an jî ezma ya mesela kufrê û mesela bisilmanî parastina bisilmanetiyê çarçûvê taybet piştî dewletê qewmî hatiye darêştin berzebûna îdeolojî an têgihiştina çarekirina kêşit menteqê çarçûvê çip sîstemê elmanî an çip sîstemê îslamî ev her du ke ev rûke şikestin îne pirsê gelekê giring her du bibûne egerê hindê ku ev menteqa heta vê gavê bûye cê hindê ku hemî gava qurbanîdan û baceka geleka mezin çi ser hevrekeka astê alemî serkêşiya alemî bît çi ser astê menteqê em bêjin ya eqlîmî bît ya navçeyî bîtin dêbînin ev menteqa berne çarekirina wa kêşê serekî tê em paş îşaret pêdayîn ya buya hûkarê hebûye buya meydaneka ya hevrekiya alemî û tasfiyata hesabata û ser hesêba داهاتي ومناطقها وجرح سر رحاوة وبسر دست بصمانا بخوجي هر أو كارو أو شريتي تكرن طيبت برسا فلسطين كم دين نتشينو برسا كردي نت إيديولوجيا عقيدية إسلامية بتششوي سنة الشيعة نت شركنا بكيشا بتجاشنا كا أم بيجين دولتا یا نشتیمانی آنجی حتی یا سردمانه یا کوپشتی دامزراندنا و دولت یت قومی هاتیت آرادا ناو علمانیت او هر دو کان نشین کو و پرسا چرا کن نوک علمانیت وک هاتیا دارشت اساسی خود نوک وک اسلامی وک بسلمان بو چرا کن سیستم دولتی و جیانا کا پیک و جیانا کا اكو بجن یا عدالت اف هر دو کار بو اگر هندی کو اف منطقه پتر اف هر دو کیشه بر شرازایات ودا یا بویا فاکتره که سرکی لعبه که دوالی و اقلیمی سر حساب های تذکرن یاش هم یا گرنگتره برو واجی و چندی اف پرسیت هوسا ویدی مایب تایبت یا فلسطین یا کردیه بو هکار هنده هر اولانت اقلیمی سر گوشه یا عربی ترکی ایرانی چارکرنا و کشاتا چپ عقلیتا علمانی چپ عقلیتا یا اسلامی یا بیا هوکار هنده برو واجی آب خوب و پرساب دجی اکودو کارتینن و همان وقت دستات بنا گل اوید لانت یت زلهه سر آت عالمی هی کشو خو گل ایکی و خوب هست تخیتو و دجی اکودو منطقه دا بوچاره که ناکشید خو آنجی توضیح کن بو مشاکل داخلی خود دجی اکودو معنی پرسا فلسطینه هرچند عربا گلک گازیت یا پتر مثلا که عربیه بس دبینی گلک توظیفه هاته کنه لای ترکی نبو حل بونه همان وقت لای ایرانی نبو حل کنه همان وقت ناف عربا بخوشی شوازی چرا ناف کشه پتر کار اینایه با ضعیف کنه اکودو چونکه او میجو تاریخی و هفدجی اکودو ای سر منطقه یا کبونه حتی وگاوه یا بردوامه بل بچه ده اپ پرسد شاک چاره نابن همان وقت دا نابن گرتنجی بو چاره کاوکی یا کردا کو ام بیجن کردا بسلمانه و یا سر عردی خوب بس حتی بگاوه سیستمک تگهشنه که واسانین بو چرا که نتواک نافوادا یعنی جه عردی هی و جه اکو بیجن ناسنامه خو هی
مثلا بحث كرنا كيشين لهريما كردستان هي دي تشارچوفه عراق كفيدرال كوبونا ناف دولتي وهاتنا هاوردا كرن بولاتين جيهاني وافروكا سرك وزيران جي جلك بحث كر بحث جلك مجاران كر بتايبتي قوتي كيشين سياسي دبنا ريجر داد پروری جناب دچیتن دخوازم تکزی نرینین خدا لسروی مجارب که کو گهارتن حتمینه دهنا چواته دناوان همو کشو آلوزین بتایبتی کردستان ده دست عراق داته دا دنالیت از بوچی او نقطه بری بگوی گلک هاجوی مسئله اینه بوچی وقت تخصصك في جانب تایبت اسلام سیاسی کم برخب دینه عقلیت اوروکل کنترول واقع عراقی کری یا گشتی بهمی چو دستت هندک کساب نوی سیاسته نوی دولته نوی سردمانه بری و بنا دولته بس پشتاوی دا حزرک عقائدی یا کارکتن بیتوی ام بزانین اف حزر عقائدی برنامج توی پروژه توی تگهش نوید همی پرسادایت انسانی بین یه پیک وجیانه بین نوی دولت بین نوی هر تشتکی هبیتن جوی آستا همیا پناسکادیا جدای یا بس برو واجی هف دجه يعني افتگاش نوا اكم مجالين سر في موضوعي باش بشينت نافدا كا چند افا مطرسيه كا گله كمازنا بيت في ان في چارچوبه گله مستر بري خبديني اوروكا او جروبت كو ام بيجني جروبه كي شيعيه و يه ولائيه بتايبت او كنترولا دامو دزگاه و برديار عراقي بشوكي همي شيء كري همي بواردا اوروكا ريكا اگه بري خدن انجمن ديت پاريزگاه هاجه اوروكا دستي وات شوت کنترل تقریبا یواجه هم یهاته کن حتی مثل برای نائب ی محافظی آنجی سروک انجمنی هر دو کتو برای خود جماعت و ولائیانه يعني أبد أم بيجني في قبل برنامج في قبل تقدان بشتوانيا مناف غزة وهجيم كنا سر هرم كردستان قال أمريكا يعني يا كنترول ولا هم ياكل كمان من جناب هوا فهم كير جناب هوا دبيجيتين عراق بقشتي موك مسلمان وهمجي وكنتوي كرت قبولناك وأفكي شجي بصناينانا تشارة سر كيرن ليه اف دگوتارا سرک وزیران دا بحثا سقامگیریا امنی و سیاسی هر وها پیشدچونا آبوری و روبروبونا گوهرتنین کشو هوای هاتا کرن گوتی جبو هر یک جوانا ربازا که تایبت پیویسته آیا به تایبتی ام بجند سری همو کشان دا ین مهین دگل عراق فدرال سیاسی و امنی و آبورینا آیا عراق آماده دوی ربازانو دا ملی خوبدتا ملی هریما کردستانه يعني ممكنة 100 سال تجي بتشن يعني أبغى أشم هر برسفوه چنديه راسته إشاراتك وجالك جامبي چندتي تكرن چونكو سر أصل عالمي أبروكي هفركيب شواكي تكن هفركا يا شواز تكتلات اقتصادية يتآبورية چن سر أصل عالمي هفركي سر شواز بيش كفتي جالك شواز دي تاتي بديل شر مواجهة إكودوية يعني أب بديلة چونكو هميا مقصد عالمي همي سرچه دز و إنانا جهت آبوري جدرت آبوري ريكت آبوري اكو بجي تكتلات آبوري هفركي سروي شوازي تتكن حتى اكو بنا بنا عندك كيشاجي بريخد حتى اوكرانيا يعني برمسألة اقتصادي استراتيجيات هفركي تشارچوه يه آبوري دا ولينا كتن كو دولة مواجهة اكودوب كمباشر تايبت ابت مازن وكي روسي جل امريكا انجي جل صيني دبين ابت شد يم تايبت زختی سر هندک خالدی ترید کن مسئله سیاسی مسئله نتایی مسئله دینی کن کدا بندک معادلات افگورن اوت نکرین جی بس ناگن اوی آتی کو شرک مازن چه بی کردستان هرما کردستان جی هر واسطه جزء کش وی هفرکیا عالمی آنجی جه طمع عالمية كو أمريكا جاكب شوك جغرافيا و شوك جدرت يت آبورت منطقة شوك سيكك أمريكا جرنجيك عالمي بهاي يعني كسي نش نبيتن أفواقع أمريكا بتهو كاره هندي كوتي بتشي تأثير السر أو بروج مشاريع توابكن تبي أجبين لكن أمريكا منطقة طيبة يا شرق الأوسط شعرا بن شتر بن إيران بن أمريكا برجوان ديتوا لايكي قال صيني بروجيتوت منطقة لايكي جي أمريكا بينغا طبعا قال روسي لايكي قال أمريكا طبعا وامريكا وروسيا والصين جنيوات تشتكي جالك سروشتيا بتشتبي دكان شكو الشوازي هفريكيه ابيا بس ابد شت كان كار كان سر هندي برسا وقت بدلي وانا بيتان
هفيت هنده معادلة بقورن بنا بهنده قضايا دن يعني كنا كيشة دا چه كان هنده نقاط دست خوب بيخن طيبت اكفر كان بري خديني بر عقليتا يا ام بيجين يا طائفي يا ديني افريكا واقع عراقي يا ومعادلات تقدد بس آستي وصادانينا كو ام بيجي الصبحي دي بدا اگر هند الشركة مازن چه بيت نخي بس دي ازعاج هرما كردستان كات مثلا برسيت جريداي في عراقي و اهري تأثيرك وقالك مازن دي كات چونكو افلا انا بس او كاتن يبل وكالة يعني الشريط كان بن بروجيك ايرانية او ديك عقائدي بيفا يا جريدايا هزل كان ابو واجبك ديني ويا ايمانيات كان او بشتافانت وانا هندي معادلات ومنتقدات كان دا جباشتنا كنا سر لان امريكي هل بمساله ريكابتناجيه يعني تفهم جبينا كان وكسز نكت افريكا امريكا ايران ادفيت مواجهه اكودب كان او كل عراقيه نتش سياسه الظن نظام مشروع بس يا واجب جيكنا واتشتنا او كش ايران بوتيتن وجهبجك العردي وايران استفاده جد كتب بنابي عقيده بنابي دينه بنابي ولايات الفقيه او بيجيري جناب واجي بحسبان ما ترسياكر يا وزختات كان دا بتر ين روش هلاتنا فراست او الانغاريان روبروي هريما كردستان بن چه سياسينا چه امنينا حتى ابوري وگهرتنين كشو هواي لگرنگيا وشانده به سروکاتیا سرک وزیران دویلوت که دا به بجداریا سرکو سرکردین زیدتری سط ولاتان دکارت چه تشتکی بگوهارا یعنی جی چه دست کفته که جبه هرما کردستان لسر آسته جدا لپی خوبینه افريكا قالك يتهي افريكا دوري خويا هي ام بريخد ان جاده عالمي ايكش نقطه كسركيه يعني همان وقت برجوانديه و دولتا ومعادلات منطقه ابوري تايبات ويت امني افريكا همي لاين اش باشروج ترسن افريكا روسي وصيني و امريكي سر منطقه دا كو افريكا اوروبيجي بالمصالح خوتنا منطقه دا وسيغوشيه عربي تركي ايراني افريكا نافدا يا همي حولات دن خو باراتنا خوب كان وجاشكن كان طبيعي اف چنده همیا محتاجیا نقطه کو چند تا بچیک هبیتن محتاجیا به افریقا حاجت پرما کردستان هی چون کندک معادله سر آست عراق درس کتن احتمالات برجواندیا ویلاینا دبیتن و برجواندیا لا کدیدا بشکتن اف تاثیر کو گلا کما زنا هی همان وقت اف تکتلات تشبن عراق و کرما کردستان و جغرافي و آبور تو معادله دا چه الصيني قال عربات منطقة كو عراق نقطة كسركية بسنورة وبا شبوك إيراني كو خطي وي خط طهران دي بغداد دمشق وبو منطقة ويدا وبو سر بحر ياسبي بو بتر دوري خوبينة منطقة شبو تركي كو قضية كردي شوك برسك وشوك ريك افريكا كو برسينجي مشاريع عديد اللي بقيتو جيب بيخو برفرحتي كاتن آبورو دا شقل روسي شقل اتفاقات قال امريكا كرد في معادله دا جرينجيا كا جلا كمازنا هي هميا اكان بيجين يعني بيتا بيكينا كا تاسا كده بهي بس هري يا مهم فيري اوا هم في معادله وي اعتدات ديين هم في معادله وصمه برهوي بوكريا وك رخصنا كداخلي كريا وك في عقليتي او ام تشا افريكا دي تشين قالوا عالم الطاغوين هري اك صبايهات وقوتما هوا تشهيا باشا ما نبيت مال فيري اجتنا كبير ما مشروع كبير ما استراتيجيات خواهبيت ام هم يا امن بكين كو ام جهه هندينا كو جهه امن يا عالميه جهه جشكنا يا ابوري عالميه ام نما ترسينا سيرفي چنده بري خدنه ابا افريكا دامو دزگاهت ما ابا نقطه كسركيه تو كار بكين زختي سر بغداد بكين برلمان تو هر بجاتن بنكن بيت شرعيات اف شرعيات جاكود بزفرين نبا اما جانب دي ايك گرتن و ايك بيرو بوچن و ايك رؤيه چه سر آت علاقات الدولة چه قال بغداد بيت بيا ابا بنا ايك حتى امشين بتر دوري خوبينين حقيقة راست عالمي همي بري خود تحريم كردستان نقطة كسركيات و معادلاتها بس همان وقت دا مطرسيجي يا سروي چندي هاي كا حتى بقى نظام رؤية كدرستاي يا كردية اجرتي هي برانبري وقضايا عالمي ويد ناف خوي قال عراقي قال مصالح وا ايش كلام هاد في چندي ده اشارات جلكا جنا تواصل جلوا جلكا مهمة جلكا جرنجا بس بتديا بشتيفيجي ببرنامجك ومشروعك عندك استراتيجيات هبن كو او بي جاش بين بن كو او بين الحقات جهه هندي كو جرنجيا كمازن بتادان و هرما كردستان نه عنصرك يناي استقراريه نخي برو واجي جه استقراريه وجه هنديه اف سيستم عالمي يسكارت تساتر كرن كوبو گشكن آبوری کو مقاصد و آرمانج تمی کسانه
جهك جلك جنجا وك جغرافي وك نتوا وك اكو بجم جريد انا دوري عراقي دا او منطقه هميه دا إجا سامي ريكاني. كردي هميه يعني شين فاكتوري هرم كردستان بتا فاكتوري بوچاركنا كيش ديت كردستان الهميه منطقه قالك سباس يعني بيتفيا بوفي چنده كار بده كرن قالك سباس هجا سامي ريكاني شروفك السياسي جده كي هرهبي چاوم